Laki Luciano. A dobro, gde si ti? Sinoće, hteo da te zovnem. Hej, reci mi, da li još uvijek imaš isti broj za 303? A dobro, gde si ti? Ne znam gde sam, ali znam gde nisam. Zašto ostavljaš ziper na busu? Sekretarica. Ko je nas skinuo sa televizije? Jeste li vi možda malo ljubomorni na nas, a? Ne. Sad si našo da ga vadiš. Šta vi hoćete od mene? Pomozi, brate, pomozi, bratello, što se praviš blesav, što me gledaš bilo. Prati nas, brate, prati, bratello, posle čutiš što ti srce bude htelo. Pa dobro, razmislit ću. U najboljem slučaju stavit ću vas na listu čekanja. Čekanja? Ima. Ja kažem, ima kod nas materijala. Evo, na primjer, Feni, Obrovac, Ledenice, Medenice, Mediapam ploče, Longplay ploče, Single ploče, Šper ploče, nadurobne ploče. Ima materijala. A šta ti imaš da posavetuješ čuvenog Laki Lucijana? Ja te molim, idi sam. Ne gledaj me tako i ne gnjavi me više. Posle 20 dana boravka, posle 200 šljivki ni jednog džin tonika, vratila se u Chicago kompletna gangsterska kronika. Lucky Luciano, Ben Ziegel, Michael Lasker, uz osmeh Chris Brennan drage, shvatili su da se mi oslanjamo na sopstvene snage. Ali Mike Lasker ne bi bio tatamata da se nije setio. Uključit će nas kao člana svoga sindikata. Hoćete lepo vreme? Hoćemo lepo vreme. Hoćete lepe žene? Hoćemo lepe žene. Hoćemo iste stvari? Hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj.